إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magsusukur kita ni pa Allah subhanahu wa ta'ala yari mga kaulamaan nito amoy in nakatibaw kato tani waktu ini. Alhamdulillah ini maka kawa kita niyo pangajian din kanila amo na in puunan sing kita niyo insyaallah sa lago-lago dahing hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala na biyaon waktu yari in alim na to dahing basilan sila na ini mga kaulamaan sing kita amuin agad di makatuna bihan biutangan sabab kagunahan sin umat. Alhamdulillah imbunal niya in sila ini yang pasay ni nakatuklas din dito ka Cotabato. Yang pato din ni ang mga nakaratong bihaon sumakawa na in kita makaikhlas mo hindi makapangayo din kanila sin kaikhlasan at tawajakat sin ilmu diara nila ini. Alhamdulillah na manjari siya bihaon kato taniyo insyaallah ngayo kita kaikhlasan din kaniya pangajian din ini agamata Islam insyaallah ta'ala na uno-uno na yung mga hika jakat niya kato dahil mga ilmu insyaallah ta'ala na tayo maun na to marayaw itukbal ko yung guru na to kalasahan wayron na rukaing dahil kan Sheikh Mujahid Abdul Mu'min ambok lang tareng mga ulama sing kita habasilan sampay na sambuanga sabab aka dinibiya daranday sabdi ka to. Alhamdulillah فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وشفيئنا وإمامنا وقدوتنا ومرشدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Muna itukbal ko in pagsarang sukul hambuok tay manghod biya kan Tuan Zakaria iban na simpana iban niya latun kan Tuan Jamal amuin nanaabit ikako mari studio ini sin Nidaul Islam. Alhamdulillah amin bangman papagbarkatun sin Allah subhanahu wa ta'ala asal da isab magbarkat na in mga hinang kakahinang bihay ni manawag-tawag hakasubunalan sin Islam manawag-tawag at tawa mamaytai amuin pamando sin agama sin kita ni hasupayin kita ni bihan buku amin di magkalaw at tawa hibutang tamagkalaw sumagawa bang amin nakatumtuman bihan na may nakabalik da amuin tiranan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala biya na sin agi bang manhati niya papag lipat-lipatun sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila nintutong basan dunya labi bang adlaw akhirah. Damikyan da isabing pagsarang sukul sin kita niyo mga palanggungan agama Islam hisyusyo amin nakatuko nakatabang programa ini mga biyahin nagkakahinang amin suwaydi pagsumuhon at tawabin amin di amin paghundungan sin kita niyo amin tukuhon tabangon bangman hati niya in kaunan sin kasabunalan sin panawag-tawag sin agamata niyo laptun in kamubihan den mga nakapuspa at tawabihan nakakawa sin sa lago-lago pahala dunya dagpag paadlaw akhirat. Dabi luba na tuod in pagsarang sukol sin kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala hawakto amuin dirihila naman kita niyo bihan kusog dirihila naman kita niyo bihan amuin gaus amin matunay in pag-amal ibadat sin kita niyo. So in ako matan niya amuin nataabit ako biya kiya taghaan sadya wayron tud tartanto mga maudu amin hikarihil ko kaniyo na sumagawa pag-along ta in mga katimanghuran ini mangayo in hilalaungan na biya mahunit isa bihan mga amuin matulak in panaabit nila sabab hambuk na ini din mga sin mga kami mga duat niyo amuin
kabayaan hati niya bihan mangbiya diin makapasaplag atau makapaabot makapasampay sin pamando sin agama amin halaw sin kagaus-gausan sin panghati namo insyaallah. Mga palanggungan ha agama Islam hamasa sin bihaon. Mataod yung mga challenges, tahaddiyat long sin bahasa sin Arab. Jima satu kato niyo. Amin pagtangdas sin pakaniya-kaniyang kataoring kato niyo. Yung kasabunnalan sin iman, sin pamaratsaya po Allah subhanahu wa ta'ala. Ha supaya di mga hinang ibid at tawabihan amin di makaraawa. Inipon hadarat sin Allah ta'ala haadlaw akhirat. Kiingatan sin Allah ta'ala panghisun ipon niya bihan asal niya wala pa kita liyahil mari pa dunya ini asal kiingatan na sin Allah ta'ala in ako amin nakakari haadlaw ini tiabit si mga katatay manghurang kaulamaan ta harap mari pa studio kiingatan sin Allah ta'ala in kamo magdurungog atau amin kimikita sin programa ini doon nakariha lom sin daira sin sambuangan atau hauna-hauna na binaybayan sambil pa mga Saudi Arabia atau hauna-hauna hula asal naun kihatian atau kiingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala sumagawa mga palanggungan na agama Islam maita masi-masi naman at ini amo in paawon sin Allah ta'ala sin amin kiingatan niya na jima satu in hasupay in kitab yang di makadaawa in Allah subhanahu wa ta'ala tiang das atau siulay-sulayan niya bihan in mga bariman amin kitaon nila in kusog level sin pamarat saya nila hasupaya isab in manu si hadlaw akhirat bihan sinagi di in sila makaraawa amin di hilaman sila bihan pahala may tawi sabi Allah di hilaman ako pahala bihan ini nulilong sin Allah ta'ala murasan niya butang mo ibadat mo bakas takaw di hilam ya panabal sabar wala mo kaya sabaran wala mo kaya sandalan nagreact ka magtuy nagmahi ka magtuy nabi adini sa log sin Allah ta'ala mikarhil ko kay mo malago pahala magtuy na kawri nagreact atawa bihan amo inagmahi atawa amo hindi mo matayima atawa uno neto bakas pina amin pia nulay-sulay ko atawa piyang tangdas ko bihan sin pamarat saya mo wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. In Allah subhanahu wa ta'ala. Sulay-sulayan kita bihan dan mga pakarajaan. Amo in bisyai minal khawf, kabuga, wal ju' kahabdi. Wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat iban aming kakulangan. Sinlawang ta mga aming kakasita, kalasahanta, in mga pangyanum ta, in mga pangalta ta. Puasya tulong sin Allah ta'ala kita una mo manghisilong yung nagsasabar. So mga palanggungan ha agama Islam diyan sin agi. Uno injimatu halawm sinhula kato na ka babaranta na ka atau alam sin kon alaw sin dunya ini asal nan liluluki sin Allah subhanahu wa ta'ala wala pa jimatu. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Wairun jimatu musibah aramala hiluhala atau kazuljanaan di maragpak long sin Allah ta'ala fil ard hata asinggumi wala fi anfusikum atau hagin hawabaran niyo buat malainkan asal na nalulukis sin Allah ta'ala min qabli an nabraha amin wala pa jiyatu atau piaratong sin Allah ta'ala asal naun kaya bubutang sin Allah ta'ala uno injimatu kato bihan di halaw sin daila sin sambuangan sin lima baylabayaun asal natun nalulukis sin Allah ta'ala wala pa jimatu uno injimatu bihan hatakloban sin lima baylabayaun asal na bakas nanulukis na sin Allah ta'ala wala pa jimatu asal ya natin yabihan amin para tungun sin Allah subhanahu wa ta'ala uno in long sin Tuhan tarabul alamin likay la ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum hasupaya long sin Allah ta'ala amin di na ba kamo magsusin ayat kula maglabi amin magsusun unuin bakas lebayin mahita mo yatu wala na hilang bin mahita ba kaw miyari mahita ba kaw miyatun hati nambukon na ito mahita pa kaw ito amin nagmahi pa atau amin nagtaksil pa ha habaran mo na ka hatay manghud mo na ka sin asal natun bakas liukis sin Allah subhanahu wa ta'ala sa ganta pajatuhun in parkala yaun atau para tungin in parkala yaun na wala pa jimazatu damikian long sin wala tafrahu bima atakum hasupaya ra isabing kaunan niyo bukun makalando in pagkugkuyag niyo uno indi matong kaniyo den hamangak amo in hikakugkuyag sin pangatayan niyo sabab inyaw asal nanulukis na sin Allah subhanahu wa ta'ala ganta para tungon kaniyo palanggungan ha agama Islam makna sin maksud sin pakarajaan biyain ini hati niya amo inyan wairun aramala di matong di magpagkato ang bukod asal nan
bakas nalulukis sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na sumagawa, in mga aramala ini, aun waktu in hasil niya ben atawa bihan amin result sin kakahinang sin manusia. Maasawa amin pagbahasahon amin kakahinang sin atawa amin pardusahan sin manusia para sa baban niya ulong tabihan jimatu. Biya na sin sabot sin Allah subhanahu wa ta'ala hambuok ayat long sintuhan tarabul alamin zahara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Zahara fasad jimatu na atau timampal na al-fasad in mga karupangan, in mga kahiluhalaan, in mga kabinsan atau abihan amin hika lajaya sin manusia, hika problema sin manusia, hika iluhala sin manusia fil barri sibuk hata sin lupa, wal bari hata sin dagat bima kasabat aydin nas para sababan sin kakahinang sin mga manusia. So makna niya bihan amin mga aramala ini jimalu datu kaatu ang waktu atau in parsawan din mga parsawan din ini kakahinang sin manusia. Kakahinang hati niya bihan sin manusia. So aulong tabihan natural calamities aun man-made calamities. In natural calamities makna niya bihan amin bihan na sin mga linog, sin mga hangin atau kuneton. Amin yan, damikyan mga bala, mga aramala para tungon sin Allah subhanahu wa ta'ala, mamakalando ng kajilakan, kajahalisan, kabaluagan sin manusia. Bang makalando na hati na kakahilang sin manusia asal para tungon atawan pasayuhon da sila sin Allah ta'ala. Unong jimato, haunu kahula-hulaan bihan amin mga aramala, mga musiba ini, asal in mga yaon bakas sin kakahilang sin manusia. Amin, mga limabay-labay yaon tuanjak, nakalamod kami mga kaulamaan natin ibihan na tumpukan sing kaulamaan nag-distribute sin relief goods Tacloban. Nangasubo kami, nangasubo ako dahil na mga amintao yato mga nag-iban kamo. Uno yung kakahinang, mga kakahinang nyurihay na aming mga longko, aming mga bukon maraw. Nalong niya, uno long niya bihan jimaturin halong Manila, aun de sa long niya kamo. So mga bihatun ko nila bihat. Mana niya, in Allah subhanahu wa ta'ala mga palangguan hagam Allah in Tuhan tarabul alamin biya na sin agi di magparatong sin parkala sin musiba sin aramala buat malingkan amin hulasang atau amin bakkas sin kakahinang sin kajahalisan sin kabulogan sin amin kakulang pamarat saya pagkahagad sin mga manusia pa Allah subhanahu wa ta'ala yatun paratungon atau pajatuhon sin Tuhan tarabul alamin in ini lesson bihan bukon na sa Japan kanila. Lesson sambil pakato niyo mga bar-iman. Biya na sa atin, hoy, kita niyo ba? Amin mga manusia ini wala nagtatawala at tinabihan amin ng mga nagtatawat atau wala bukod sampuna yung pamarat sa pagkagad nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayari jimatu kanila, nahali ka mo, bangha tinimbihan da isab kakahilang niyo, masira isab yung paratungon na mo, long sin Allah ta'ala, biya imiyan Allah ta'ala kato bihatun. Na sumagawa amo na sadya, actually, hati ko pag amin tanda kakusog sin pag ibadat pa isab sin kita ni alhamdulillah. Iwan ang kakusog naman isab sin mga pagtawbat, pagsusun sin mga manusia. Na hati ko bukod tanto madaran ka to in mga natural calamities ini. Sa babalong sin Allah Ta'ala, ma kunna li'u'adzibahu anta fihim wa ma kunna mu'adzibina wa hum yastaghfirun. Bukun kami long sin Allah Ta'ala, bukun kaunan namo maminsana kanila, ya Muhammad, hasahinggain ikaw yan pa kanila. Yung problema ta, wala na rin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kato. Na sumagaw ang pabihan hulihan sinayat wa ma kunna linu'adzibahum wa ma kunna mu'adzibina wa hum yastaghfirun. Iban bukun kaunan namo maminsana kanila hasahingga pa in kaunan nila mag-istighfar, magtatawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan. Man kita niyo mga palanggungan na agam Islam pagkusugon nato in pagtatawbat atau panaymai. Sila amin mistake ba kakamalian ta? In kita ni manusia saja kita bihan, bukan kita perfect. Manusia alung sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahalul khata'i wa nisyan. In manusia tempat magkalupa. Kulub ada khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Kata Adam ini khata'un. Hati ni amin madaran saja magkamali. Madaran na saja amin makalanggal amin di kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Langgal sara. Sumagawa insara raulong sin Allah Ta'ala manusia, sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia at-tawwabun. Amuna isa manusia madaran in pagtatawbat nila in pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin piyagsusunan nilang kakahinang nila bihan. So hati niya bihan, bang in ikaw bakas kahinang karupangan nagsusungkaw, tiyay ma mo inyaon kakahinang amin karupangan yan asal langgal sara
insyaallah makna niya ito habuk ito palsin mga tawad. Amo na sa jamdihayin mga palangguan ng agama Islam. Bang kita niyo naman nagkukupur maksiat po Allah Ta'ala. Himinang langgal sara po Allah Ta'ala. Uno na yung mga illegal activities. Atau hindi tuod kabayaan sin agama. Hihinang na to. Biya na si mga paggandariwa. Biya na si mga amin pag-usaha amin na haram. Biya na si mga pagtakaw, pagbuno, pagpatay. Way bigda. Way pagpi. Naasa mga parkala yan sa lago-lago. Sa lago-lago hati nabihan mga padusa pa, mindusa pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakala hasusungon bang in kaulan sing kita niyo mag-insist masi-masi naman inhiminang sing karupangan di naman mapupo natuin ginhawabaran nato bihan den hamang bang himinang sin kupur maksiat ada kala sambiling kita niyo paratungan sin Allah Ta'ala waliyazbillah bang man palayon sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mga ipon palanggungan ha agama Allah Ta'ala in kita niyo mga bariman amuin pagbahasahon mamabarat sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amuin hambuok dahil ha mga salago-lago amin salago-lago amin message atau amin suway pagdarahon sing kita niyo hamasa bihaon ini hipakita taniyo kuno ingkalingkatan sin agama sin Islam den ha mga lako palangay sin kita niyo hipakita nato kuno bihan amin timag na kita niyo den habaran taniyo chekon nato bihan amin pagpas internalize unta babihan amin pakariun ta in Islam at amin hibutang tabihan in kabayaan sin agama amin ha level at amin kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala amin habaranta aun waktu in kita bihan himinang nangagaku bariman buat malingkan nangagaku kita bariman in kakainan ta ko pormaksiat Allah Subhanahu wa Ta'ala atawa bihan in kakahinang tabiat in kakahinang tetun amuin langga sara patuhanta Rabbul Alamin. Inhihinang tabihan bukun kimugdan ha amin pangatod sin sara. Sumagawa wala tatu kita barantayin kita tabi namin hadugaing. In baranta wala ta kita amin namin kamali ta amin atau amin mistake ta. Amuin ini den ha mga kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala ma-reform. In pag-reform tumagna den ha baranta niyo atau timagna bihan den ha amuin baranko atau den ha baran mo. In uno-uno hatin in kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala atau amuin kabayaan sin agama mahidzatul halom na kasin pag bayba pamaymay atau halom na kabihan sin paggula subay nato bihan tagnaan timagna den ha baranta niyo papamilyan taniyo laton na bihan amuin ha sisiyo mga kampong atau mga lahasya sin kita ni mga palangguan agama Islam. Unin maksusin bisaraku hati na in kita niyo bihaon ini mataod na hinang nato amuin bukun imamu ha agama sumagawa wala nato kikita niya in mga hal ini amoy madaran tabihan tudloon in sila sumagawa in kita wala tabihan na tulo among unin error atau aming kamali atau mistake amin na kumit atau manahinang ta amo pagkatabiya hati na amin tao wayrun panghati walaw po tao panghati aw madaran hati na bihan in mga sila amin mga tagapanghati magka mistake da isam dihay ni amin malaggo subay hati na bihan subay tumtumon sin kita niyo mga ipon palanggungan na agama Allah Subhanahu wa Ta'ala nahinang in kita bihan taytayan in Muslim in sipat sabihin sin Muslim subay mahinang bihan taytayan pakataan pakarayawan. Long si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Wal mu'minu man amina an-nas min dimaihim wa amwalihim. In pagbahasa ng pagnganal muslim, isiyusiyu mamin mapasan lang niya. In tayo manghud niya muslim, min lisanihi den hadila niya wa yadihi. Iban haliman niya. Iban amin pagyano lang si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bariman mu'min man amina an-nas. Amin na mamarat saya, nagkakahagad po Allah Ta'ala, sampun na yung pagkagad niya, man aminan nasu, min dimaihim wa amwalihim. Hisiyu-siyu, amuin malapas niya, in manusia, bukun na rihay ni, bukun na tartanto mga Muslim. Sumagawa, Muslim bukun Muslim, mu'min bukun mu'min, in beita sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aminan nas. In pagbahasa hong bariman, in pagbayanom lang si Rasulullah, amin nagkakahagad na mamarat saya, hisiyu-siyu, mapasan lang niya, in manusia, at bukun na mu'min, bukun na sadya Muslim, sumagawa, in manusia, akatan manusia,
min dimaihim wa amwalihim, den ha dugo nila ibang pangalta nila. Makna niya amo ini bihan in essence in kasabundalan sing kita ni mga muslimin. Manggarahi bihan kita amuin taytayan sin amuin kasanlangan kasasaitraan ataw bihan amin kasampunaan sin kasanlangan halom sin kauman ataw bihan halom sin paghula. Bukon kita bihan magkos at tinabihan amuin nahinang kahilwalaan, kabinsanaan halom sin paghula. Long si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la darar wala dirar. Wayron na tinabihan amin darar, umunubihan amin kabinsanaan wala dirar. Amin maminsana atau hikabinsana bi mataog maluag in kuan bihatin maksud la darar wala dirar. Di ko manjari minang kamudaratan iban isab kabihan amin manjari hinangan kamudaratan atau in magmana pa isabihan wayron darar kabinsana abihan den ha agama iban di da isab in muslim manjari dimihil kamudaratan atau kabinsanaan ha pagkahinilabihan dugaing. So ini din ha mga pamandu sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna niya bihan bang paalmuhon in Islam taytayan sin kasabun ataw bihan sin kasanangan halom sin kauman halom sin hula. Amo in presence sin Muslim, presence sin bariman halom sin kauman, siya intiranan masanang in kauman yan. In presence atawa in kabutan sin Muslim buok hula, siya intiranan masanang in halom sin hula yan. Bukun tabiya yaon nahiluhala, nazuljana, nabinsala in halom sin hula para sa pagayan in Muslim. Bi actually biatun in jimatu kato bihan. Amo in bukun kita nakarabihan amo in kasanangan halom sin hula gamman nahinang kita kamudaratan halom sin paghula. Kita ano na bihan amin mga jamazato mga katawtay mga horante ni mga hula Arab bukun na sadya actually ri hula ta sambil bihan mga kawal Arab hati na jamato bihan impit na itaw na ramalay ni. Sumagawa bukon ini tanda bihan pamandu sin Islam, tanda sin pamaham atau wala hihinang bihan nato in pamandu kasabundalan pamandu bihan sin agama sin Islam. Palanggungan ha agama Islam in maksu sin bisara sin kita niyo. In kaunan bihan sin Muslim bukon babihan palaguon bang aw mga problema halom sin kauman. Gamman bihan it suman mag-us-us dunhan bang aw kikita sakit atau parkal atau problema halom sin hula mag-us-us bihan in uhan atau in mga kauman bang biya di mapatch apang biya masulot bang biya di mahalulay in parkala yaw na halong singkom bukun nagpasad bukun hati niya pasaran ni parkala limaggo hat biyan mag-asawa sa korong-korong suwain aw magsiut ha antara nila in kawajiban in kamasulan ni bukun kamasulan sinakura sumagawa kamasulan singkatan bariman nangangako namamarat saya umat Islam umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat sing Quran atau wabihan amin ipun sinallahu subhanahu wa ta'ala sampurna tanda intuhan tarabul alamin namaita wa in ta'ifatani minal mu'minina qatalu fa asluhu bainahuma fa in bagat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabgi hatta tafi'a ila amrillah mang-aun tumpukan long sinallahu ta'ala dua tumpukan si muslim mukmin ha antara sin dua tumpukan yang iktatalu magbuno-biuno antara sin sila fa aslihu na mag-us-us na kamu amin fa yan amin fa pagbahasa hulong yamin fa as-sawabiyah atau wabihan amin fa yufidut tartib wa ta'kib at tinamaan namin na magtuy kamo mag-usus pagdayaw ni atau magsiwot ha antara sin dua amin nagbubuno parkala yan in adas ini biya na sinagi beita sin Allah Ta'ala mga bariman bukun sa jabihan amin hangangan sin nakura sumagawa kita niyo halawm sin pagkauman nato bang aun hiluhala atau aun problema subay bihan pagmisurahan halom sin masjid subay pagmisurahan halom sin bay yaon hikuan niya o nagbabanta yaon hikuan niya o naggalo inagtatay mangho di nag-aasawa atau bihan iso naglarasi atau iso naton subay kita niyo magsiot atau subay nato bihan pat bukun amin pasaran ni parkala sambil limaggo magbulo magpatay amin nakahilang kita niyo kupur pa Allah subhanahu wa ta'ala hangkan in mga kakahilang ilang kupur magbuno amin wayrun hati na bihan ko niya ini sa lagu do sa mga bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala simuno in mamuno dus amin manusia wayrun dosa-dosa niya simuno in dosa lago niya bihan amin hasirik sumakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala so hibalik ko na bihan amin mari amin nagbuk sa lago kawajiban sin muslim subay kita niya bihan hati niya magmuhot-muhot magdayaw sin kauman atau bihan sin amin problema halom sin paghula atau bihan halom sin kauman halom sin pamaymay halom sin pamilya bukon amin pasaran along ngayon bukon dala siya pasari maon atau apa
duhulan niyo in mga sila yan. Asal mga tao yan lang buko mga palanggungan ha agam Allah subhanahu wa ta'ala. In biya na sinagi den ha mga salago ibadat amo na in magpasulot ha antara sindo pagkala. Long sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'anal hadis, awala ukhbirukum khairun afdal minas salati wal zakati wal hajji wal umrati? Qalu bala ya Rasulullah. Qala islahu zatil bain fa inna fasadu zatil bain hiyal halika. Hiyal halika. La aqul tahliku syar wa inna ma tahliku din atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mabaya ka kamu hinduanku. Lang si Rasulullah amulaw niya ibadat malago bain pahala niya intung bas niya den hapag sambayang malago bain pahala intung bas niya den hapag zakat in pagpuasa, in paghaji, in pag-umrah. Long si mga sahabat, bala. Bambiak kato. Huon Rasulullah, betay kami bang uno in ibadat yung bambiak singkato. Bambiak kato. Long si Rasulullah, amo na lang niya magpasulot, maghalulay, bihan antara sindua magbali, atau antara bihan sindua magkamali, atau amuin mo, bukon nag-amo. Hatin amin, pagsuluton in mga yaon sa lago-lago ibadat mga palanggungan ha agama Islam. Bukun na sa dyan ibadat magsambayang. Bukun na sa dyan ibadat magpuasa. Bukun na sa dyan ibadat magzakat, maghaji. Inyong tuko sa jawihan hag sinagama sin Islam. In ibadat magpasulot sa lago-lago ibadat mo malago pa in hati ni tumbas ni pala ni din ha sambayang, din ha pagpuasa, din ha zakat, din ha paghaji, din ha pag-umrah. Mahita na ito pasaran ni mga parkala ini. Actually, magpaamuhon bihan na sinagi, buko na sa jahan nakura, buko na sa jahan ulama, buko na sa jahi barangay, buko na sa jahi mayor, buko na sa jahi kagawad. Kataan kita niyo in kamasulan sin Muslim, umat sin Islam, mga aun kikita bihan, nagkakalo, mga aun bihan na amin nagkuhan na bihan magpaso na yung mga bisara, subay na aun magsiut haantara nila. Ayaw mo yan yung mga kawajiban, mga palanggungan na agam Allah subhanahu wa ta'ala. Bang mannato mahinang hambuok din ha mga parkala am inggan ikasan ng sinhulatan yung pagbian ni sinagi in agama Islam sa lanu-lanu sa lingkat-lingkat sa rayaw-rayaw agama amo in kabayan ni imisis ni bihan masannang sadya imisis ni amo pakalawng tabihan bang bukon da amo in hati nabihan ato walau pun in ato in agama Islam masannang in misis niya di mabaya di mihil amo in mga magduaa in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu dia aksi abihan mang doa ya Rasulullah bambi akato kaya tumtuman kun ko ni tonjak dia ak in Rasulullah paruahan kanya in mga kafir amin kontra nila uning sambag din si Rasulullah lam ubas laanan bambi akato wala aku dia ak sallallahu taala mamulkai atau mangdihil bihan mo in laknat ha mga manusia ayatun inna mabuistu rahmatan lil alamin sumagawa in ako lang si Rasulullah dia ak naraag ako bihan ulong hakatan alam masyaallah bukun manukna mga palanggungan agam bukun sifat sin Islam asin muslim manukna laisal muslimu bita'anin wala la'anin wala fahishin wala badi bukun in muslim long sin Rasulullah bukun in mu'min long sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'an hati na amuin ta'an bi amin biya mungungan mo inte manghumbil na pagtaykuran wala laan bukulong na ben amin manukna bukulong niya amuin fahish amuin malumi indila wala badi iban bukum natin bihan masakit atau mangi atau ba amin natin amin indila na bihan badi mangmangdarah mga pitna yatin sifat sin muslim mga ipon palanggungan na agam Allah subhanahu wa ta'ala wairul muslim makna ni bihan wairul muslim ta'al amin mamungmung atau bihan amin manglimut amin pamungmungan nintay mo niya pagtikod pagtaykuran wairul mu'min lang si Rasulullah laan mamulkay sambil mga anak aw niya mga ina tabi ayaon mga pagmulkan ni nalakon pagmulkan bang man kawin masyaallah ayaw wairul muslim nga yato mga palanggungan na agama Islam bukun sifat sin muslim wala fahish bukun lang yatin muslim amin mga laka-laka atau malumi indila niya wala bazi iban amin mangdarahi mga pitna so in mga sifat ini ni hati na ben wairun amin liawa si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam din kato sumagawa in problema taniyo amo inin jimazato bihan so murah-murahan amin kabayan tabihan aku di aku mabaya babihan amin sambil mga magdoa bihan tonjak aku di aku mabaya Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin ya Allah mulahin na in mga kafir
Masya Allah, baik tak kita mangdoa bihan. Allah Ta'ala bihan yang tagdapos yung perkalayan. Bisa ning kita bihan di mangdoa ikan nila asalian mangasal kabayan. Sin Allah Ta'ala lubuhnya. Inhambu kauman, idha aradna an nuhlika karyatan, amarna mutra fiha, papasaku fiha padamarna tadmira. Apabila long sin Allah Ta'ala in kami maya, mabaya, maminsana, hahambu o kola, atau hambu o kauman, amarna mutrafiha. Da akun namu yung mga jilaka, mga jahalis, mga burao halang sinwala yaon. Maghilang karupangan. Maghilang ko por maksiat. Supaya hati na awnya tutiranan imparatungo na insilabihan aramala bala den ha Allah subhanahu wa ta'ala. Lamud dibihan injina iban riba. Lamud di injina iban riba. Idza zahara zina wa riba fi qaumin katun faqad ahalla fihim azab Allah. Apabila in pagjina, in pagganda riba, timampal na, jimatuna, dahinang public hatin acceptable na hakatan pakad ahalla fihim azab Allah jari nabihan si mga kaum na to hialal harus nila na in bala in aramala in mulka sin Allah taala para tungon kanilo wal iazu billah murah-murahan mga palanggungan ipon sin Allah subhanahu wa taala bangman kamu hatin nabihan makaka amin uno pa ini pengajian amin ha mga nabi sarat ayatun iban bangman hatin kita ni papagbarkatun sin Allah subhanahu wa taala harum ini ha waktu ini mga paglingkod-lingkod sing kita niubihan puas din hatun mangayo ako hati ni kamaapan kampuna bang aon hati ni mang kabistara ko buku maraw bang man kita ni halom rida lillah iwan ampun maaf sin Allah subhanahu wa ta'ala wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisail muslimin fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa lingkat-lingkat lang ta pag pangadjian nakawa na to dahil ha alim na to alhamdulillah dahil ha mga jimajato sa lingkat-lingkat amin pagpatumtum niya amin bangaon biya mga kahiluhalaan lang ta subay amin magmuhot ingkatan mamikilan bang biya din in hikapagpasulot sabab nasabot niya ting kalaggoan si mga tao magpapasulot biyan amoy in daing ha mga piyalabi pasin Allah subhanahu wa ta'ala ring hadila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in amoy in karayawan nila ring ha amin ibadat sambahayang ibadat zakat ibadat puasa iban sin paghaji pagumrah na ada pun mga yadto nalto jadto sabab karna in ibanghiluhala in kauman agad laung tarihi katindog in pagsambahayang di maaonin pagjakat sabab bangkog na nandoon haon long tayin asal-asal tagdapo kaniya pag-ubos in na pagkita sinang katawat long ni kuntara ko yaon naway namiugto na rito yung sabing jakat madtubihan dami namo na siya to mabugto na yun namin ito mabugto in makatahlip halak hati ni makaigbuhok na makaigbuhok sa mga makaig sinaga namo na siya to ini damik yan bihan in pag puasa sing kita at ini malarak da isab damikyan sabab muna di tayo maun sinallahu ta'ala in puasa bang aon siya ini rapas iban sin pusok madtubihan natin misang ko nagpupuasa lupas dato katan way ron dakya lagihan niya katan na amo na yan to nadamikyan paghaji pagumra amura yadto sambil in piana nawag tawag sin Rasul subay way ron ini pusok way roon ini jidal way rafas yadto biyay ta niya to ding kalagguan hatin niya biasa pantuning katan sin ibadat na sabot yadto marasin tao magpapasulot makawa ni pahala alhamdulillah naayad tin sa lago-lago long ta pangajian nakawa na to dahil haamin alim na to alhamdulillah jazakallahu khairan dahil amin mga kuan ito ini malaggo in nakawa na to pangajian dumyan insyaallah subhanahu wa ta'ala na manjaribi na sinagi inamoy in programa sin ni Daul Islam longta supaya ri mabugto in barakat sinamin ilmu biyan gimwa na amuray sabi magkhatam sinamoy in pangajian longta inamoy in nagadihil kato pangajian dahil hadua insyaallah ibalik ko pa guru na to inamin ini insyaallah ta'ala. Alhamdulillah doahan tani mengingatin bab Allah taala bang manisah hati ni mustajab. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib amin ya Allah ya rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan yu'afi ni'amahu yukafi majidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik.
اللهم إنا نسألك أن توفقنا لما تحبه وترضاه ولما فيه صلاحنا وفلاحنا في الدنيا والآخرة ولما فيه صلاح بلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم اهد ولاة أمورنا وولاة المسلمين في كل مكان لما فيه مصلحة الإسلام والمسلمين وما فيه مصلحة البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم اجعل الله يا إلهنا هذا حالنا لا يخفى عليك وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك فعمل بالإحسان إذ الفضل والجود والكرم منك وإليك. اللهم اجعل بلدنا رخاء سخاء آمنا مطمئنا وسائر بلاد إخواننا المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.